Ay mano kang na ako natakase respect sungula ko hey don't mate loko say hit sa ko lao ni biga sa simur rita na yan ako hey gato kusta ko na ano chile mo natin jamba takasa ko hey lonely I'm so lonely resumler kan rita parang dumos nen resumler wan loko lang takase en karlo ya warona rubinan dumos nen loko ya ka radio station yi nai ko lo wan makaro famba oh to lonely let's have some sort of from DJ UBV kuna laka Mlozi FM ngara maso kuna kuma kasa kachonza cha wena 98.6 megahertz FM kuna kwa shela kuna twili urukuni na kui kuna ngakona pela nabaka fika romeno ndaka kanse makumambo ritang kuna za ubeleka sa oralia ya mune rushila Afrika zonga rushila fukana okay right number jola peleka sa so pose como to se peleka wote zo chimira zobo de kana ni tafiti hora fa kupishi khaso jamle chiko to radio station le bishi kana kusela sarba sia boincha gawo te fela hora mitsela ake masume berisela re chila ka fala gola irigila ya boro tlelo ka yana triple play ya tshila ga khono ya yana icona a ke twa ke ne tsa tlo kola ga fela moro ko shera mataba tlelo fa yana icona tla wara don't matter bra ga fawo a ke na icona tla wara re geto bra ga fa yelo tshile tsa nya ga hola mafelo ke na tla wara re lonely ya da marchela pele ka sona so pose ke moro tshila na ke go tshwaretse yana ka fa Alicia Aguero Coco mo tlo re mo seba gape ka la Alicia Kise mo tlo ba ile ka tshela masome pe tlhano go ringela pero go ngwa ga ke se ke magolo senyane masome se swai at the 25th of January on the year 1981 se se rona le mengwa ga ye masome tharo shupa at 37 years go mena marchela pele kwa la botse fela gore ka fa le ne mo lo tlo tseba ka lona ke lelo se ke la mothiane ke lelo go kana sana so pose kwa ka la ga botse gape gore ke ena mongwadi wa dikosha gape ke ena se operi e bile ro ka piano mo ga fa kwa la botse fela gore ke ena motšweletši wa dikosha go me gape ke moralo ke di wa difidi me na marchela pele ka sana so pose o kwa ka la ga botse fela gore tlo a thobile o tsebe ga ngola skete magolo senyane masome senyane tlhano 1995 go me tlo lebele ka fa mo lekane wa ga kwa la ga botse fela gore ke ena Swiss Biz go lo tlo re mseba ka minola wa tlo wa cha rap yo what's up na marchela pele ka sana so pose kwa la botse fela gore batlo ba nyalane ngola wa kete pedi le metšo ile so 2010 go me ka sana so pose batlo ga baina le bana ba babedi mo go me a tšwela pele ka fa kono molo ro tlo lebeletse kwa la botse fela gore mino lo tlo go pela ka fale a ke mino wa R&B ke mino wa soul ke wa jazz gape le mino wa hip hop na marchela pele re beletse batho ba lo rila ba feature kwa la botse fela ka fa gore ke batho ba sona le bo Eve le bona Bonnas na marchela pele gape kwa ga la ga botse fela label se lo tlo bile ka ra tsona bile ka ra label se sona le bo Columbia Arista J botse fela gore album ya boraro ya ga e ke lo tloa a itšoletse ngwala ke tepedi le metšo ye shipa 2007 molora album ya ona tloa bitšwa go esa a yemo go mo kwala ga botse fela gore o tloa a tšoletse gape le single ye re tloa ebile maemong a pele a ka ra koša tša go fiša tša legolo number 1 a ka ra yona hot 100 molore košana yona tseba ka lona ka yona no one number tšwela pele ka sona so pose go gala botse fela gore koša o tloa e rekišitše dikopi tša lekana dimilione tše 5 million a copies di lefaseng a ka bophara na marchela pele ka sona so pose kwa la botse fela gore tloa fumane tsona di Grammy Awards a tharo na marchela pele ora msheletse mkano kana o mletse computer radio station kwa la botse fela gore o tloa tšoletse film ya ga ya mathomo gomme ka ya thriller molore a film ya ke yona Smoking Aces go mena marchela pele gape molore album ya ga ya bona ke lore e tloa tšoletse ngola ke tepedi le metšo senyane 2009 e tloa kwa la botse fela gore tloa bitšwa yona The Element of Freedom molore tloa ebile maemong a pele ka kola gola United Kingdom mo tloa rekišitše di copies a tša go fitlha dimilione tše 4 million gana ne tša fete go molore ile a feletša a collaborate le yena Jay-Z ka košanela ya Empire State of Mind go me go gala botse fela gore ke mo lo tloa košana yona e tloa ba tšoletse ngola wa ketepedi metšo ye senyane 2009 mo lo tloa e tšwile ebile maemong a bone go me wa kwala botse fela gore e tlile ba thupile tsona the Grammy Awards a tša best rap collaboration gana ne tla fete ngwa la ke tepedi le metšo le somepedi tše ke tše go tshwaretse tsona tše le golo ka ra ka yana Alicia Kise le tše shipana go sela sana se bontšha ga botse fela gore ke siripa gare re tšola ka fela gola e re jela ya bona ra fela ga matli yena you I can I can tlantla motho yo a ke mo re tla ga sa thima ga tlona mile ke le truth ga pele go ka fela gola moletse mo shate fa bana ngena di phina mpela nka re hey lo kwa tlele fuka ngara pele no lo ngena tirweni e awara ya tlano lo sala tsena hi half
half wa timinetse so kuno u nghena ntirhweni wa wena se hayi pfukani kumbe no teka ndlela mfamba hikuva hey nkarhi se wu fikile swa ku no se mi nghena ntirhweni wa sala ntsena half timinetse hikuva no loko mi nga ta kahle nkarhi wa mina u ni veka kahle half timinetse kumbe kahle wa leya ya mune Afrika-Dzonga hi ri xile Okay, right. Hona ni tafiti ya kasama super segment wa Ruki Shika na triple play ya Alicia Keys moro na kitu akira ri so tiphile